Penny Beer Tarjik, Penny Prime Time News Tamang Penny Monitor P. Aprang si Beer Tang Ton Pen Chapajer Midam de Aprang Beer Tang Kong P Arjik Tha. Lakhain ko rapon Nilipemesi constituency ki parlo chokyola Sario TME School Arjik include Pem Loketan The. MLA Rup Singh Teron Pen Border Alam Kia Putak Monsam Kito Japan Umlang Per Ahawar Kahum Ridam. Hanjang Langso Patrok Lamalong Kechengsi Greater Hanjang Langso Inter Village Football Championship Ningkan Suringira Inquiresia Parman ke Patupong. Japar Langso Jutana Klamalong Kechengsi Suropotha Youth Forum Mamahang Ketekarni Kita Lonpon. Bertang Kong PRJ Jada Pit Putot Bertang Ton Penchapajer Midam Sinang. MLA Rup Singh Teron Umlang Per Ahawar Kahom Ridam Ahut Monsam ke Patupon Japan Maike Dobom Ahut Si Apar Jintong Defense Committee Song Mahang Patekpon Bangso UCDC Song Keseng Ponalong Kamsing Biapan Maipu Lapen Anush Sharma Apan Chun Bangapu Pekpon Lapen Alang Litumalong Kapacherap Chito Dun Japan Penangan Abang Puatumapan Arpu Pekpon Bangso UCDC Song Keseng Ponang Koke Karbi Nepali Akhaipu Chipu Pepin Pen Putot Aduya Hoyalong Kaike Amat Monsam Ki Patupon Japan Si Keseng Pon Loputa Kamsing Bepen Radapan Hanpon Lapen Bangso UCDC Song Apan Ingtang Kringaja Kong Ki Patupon Japan Un An Pen Cherap Chito Dun Po Lapen Bigi Sore Tame Nang Pidon Popusi Rada Tengno MLA Rup Singh Teron Chechak Tekang Longria Parban Kamata ke Tuko Pan Yoki Longria Pen Kai ke Yoki Apan Ugamata Posi Lahai Keseng Ponta Donang Kok Tasuto Dan Tenarong Pen Bertapang Dakpon Chinto Inti News.News Karbi Anglong. Lakhain ko rapon Nilipemesi constituency ki parlo chokyola pen kailo kilometer kreni sosi Inglong ahawra long kidwarat kidukila au sumra tuma phan loke thegwek nangji aphan mathasi school hem kimpi lopon ta ningdukalam labang soro along loke charle hem arta ningkan pikebra ko sosi lokusi pachini pon bonta sariho DME school along headmaster amen purnuhan si labang su school along loke than thepin acheklo jonwang loke than ampai no chodeng bomlo bonta Pining aning kan po bagdulo arniwang ke thandam bek nangji adim sita non ke ahuradang dam chosi ahut pen ke osumarawe lapen ahut pen ke osumar dam po lo than bang be pusi than pon lapen nona pangke lapang so school lake kangram suason si mande lapuson lake komasia dai ke dolo puta perang ke thingno ronga soratun karju padopon Lapen lapang su school along managing committee amai proposal sinar pen lokacher ni kepe messenger pan meeting mate kaching wailin ta tidulong lepin lang putang ningje pon school managing committee tambe lang li portion sing narlo lapen lang li members bang ko antong do ne tum chine lapen lang li president long lokpen lapang su school pan meeting hei hui same ni tum ke do the long li Lapela mi school of hills name kangram ong pe na posili tum rong si jingwai si pani si humbar ni si tum la rong si ki panpi school compound long ta school tum chinang le ong pe na posi rong bong ngram su therak me ong posi tum rong si ban si labang so compound same tum claim pi dun kirap dun tang lang so school lu ki than bang labang so mi school master purno si hanse lo alang li bang ke labang so school Kiwang jela maga mang ta chire de lo labang so pe na posi chenong gi mili lo purte dawa so school he mange ang ha phya he no lablo pen posi ajata dulu dak asialang li headmaster same itum RJ la chin la purno hanse bu mang itum RJ chin da lo ningkan kan lo ke bang ri ningkan le hisab lo bote ningkan koi bak do pon Chokyola pen bertapang dakpon Adilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Nangli fashion so mate Rajila pen ke thek chapate tung dogma Jongsi chapate junji ning hang lote la so chiklong gong audition chengko
Team lake Difu Galaxy Cinema Hall along Patir Pipon In Focus Production Cheraptun Karbi Anglong Territorial Social Security Association Lapen Karbi United Council Thihekpen KUC Pumri Ignon Hambi Restaurant along Lapen contact Ignon 863-884-9919 8638271-250 Lapen 600428093 Pai ni pain kora sir cap arni chapra lang so jutang aklam along ke chengsi Surupathar Youth Forum amahang ke thekarni kitalon padopon Surupathar Youth Forum amahang ke thekitalon padopon along ada porphai kresia pora hot Surupathar Youth Forum amai phu siwarang puya in pensi lama pangjarpon Laso P HSLC HS graduation ke Charlie ke pasatuma panta karjo padopon lapen student solidarity meet amaita padopon labang so amai along ke sing long po amai pu thang sing timung alohi sarpo aman pen nang chatongdon lapen phapangjang alohi ke se lamding road amai pu simian rong phar lapen barnabas kiling atum chatongdon adun thu cho phalohi Surupathar constituency hawara long kido SGB GB lapen manping kido social worker klembang pubang piatum chetongdon si mayar dipidon ringti lapen Surupathar ahawar kipa phi hub lapen kangtor ponji loka charli ke pachun pon thek japan Surupathar Youth Forum ke amhang pathek ponlo puta SYF amai pu siborong pi pen nang pachini don Difu pen Elvin Timung Chirap Chitudun pen Berta Pangdakpon Augustine Rongpar News.News Karbi Anglong Ketengsi semi-final Greater Hanjanglang So Inter-Village Football Championship Ningkan Surini Rain Koresia Parman Pai ni Pain Koresia Siap Arni Kansam Por Pai Ki Thoma Por Pen Hanjanglang So Ki Pachua Klamalong Tinglijan Atiran Lapen Kathagori Atiran Atum Angbongsi Ketengsi semi-final Patupon Labangso ki Patrick Aliralon Kipitun SGP Riso Hanse Rajai Klembang Jonasing Hangcho Kasa Dunmai Pujesi Pathak HSA Kongchon Bang Amit Puran Terang Asian Pacific Master Game Bronze Medalist Rajan Rongpi Pencheng Lok Kete Kidding Atum Ketongdon Si Football ki Patrick Aliralon Kidun Kathagori Atiran Atum Minute Inkoi ki Patupona Hot Goal isi Thapon Lola Pen Tinglijan Atiran Apa Minute pe kebra phoke pachu ba mahot puthwa tinglejana tirana tum Kathagori tirana tum phan golisi hapthulo Minute phoke kebra pho apor hot puthwa tinglejana tirana tum Kathagori tirana tum phan goal thapthu full time ki pachu pen tinglejana tirana tum Kathagori tirana tum phan goal hini pi pensi semi final and then tinglejana tirana tum chepa high pon Pinye berta lapan si kang toning lo tumi thakmi kardom